Hello TUNI Kuki News Vetsah na bon chaven lem nevin TUNI ahi Meitei Police in Meitei Police hon ti tauti Meitei Police ho hin Thadou lam kai ho zan hi a peace siama chamna siama Meitei gamsung Valley of Death na anachi ho loi chu kei hon house areas a ka koi puvi ti ahi thu seina ahin bol vi ti ho hi mu ahin hichi news za chom ahi lawaile mundang danga social media ho a jong chu anaveleu chun inamu so ke deu ka sanin hichiwa kiseina a chu ahi le tu a hichiwa chamna sema chi ho Valley of Death muna chi lut ho hi house areas a koi win a hotel hunnau kom la zong hi a pampot sa po vi ti ahin a hotel sung bo wa cha koi wa polang momong zong hi a pha sa po vi ti a hi mo ahin news za chom zong chun house areas a ki koi tai ti ho zong chu in mo so ke de wa hin ahin la tu a hi media ho hin Meitei police ho hi adong win a hi le Meitei police la a leader pa hin kei hon hi chito bang chu ka bol ngai po vi ti a hi za chom ana sei o hin hi chi chung chang ho he theine divin in sei oi tin 27 August 2025 zana jong hi chito bang holim na ho hi aban bana hi nei oi tin tuni i video hi atam zopi hi press release lang in ha sei di wa hi ngaji chu atam zopi hi press release ngen tabang tai ma hi thu kiso a hi in hi chu ho chu ipp ham ti hi aban bana in veleuhan ama sapena hi the week newspaper a kona ga veleuhan TUNI lok sabha a ki ho na a chu Manipur budget dinga 2025-26 a dinga hi scroll sang som thumle zakole som guple ko Manipur ading in sanction approve abol tavi ti a in hichila a chu scroll jangale som ni la thum hi displaced person ti chu galjam ho dinga hi scroll jangale som ni la thum ho hi budget asi movie ti chu he theine de adang ho chu acha na ho muzong omin khoti ta poimo ki sapo in iza a chu hilang chu in ha sei dauten mo a tu le tu a igam boy na ho displaced person ho gen theine hi I het so ke a hi za chu ama ho dinga hi I chan ge ya government in budget asimam ti chu I het theine de wa 523 budget asim pi ovi ti pa chu het theine de wa in se wa hin a hi lama sapena het sa na thu phone KSO ho Sadar Hills a kona thu phone le het sa na hong ki ball pen cha hi ai le chapang ho school chapang ho chilewa le na ho hi a hi in jan hi thu so hi tai ni chi ka ti dan chu jan hi a press release a hin ball a hi in chapang ho hi 50% uniform given ho school chapang ho ki seina he school chapang ho hi uniform given ho hi 50% vet ding adan chu cheng som gari bahara cheng som hi ai le cheng amawi cheng la ding a hin la form a given lo wa hi la wang chu hi cho chu ki vedi lo ding hi ti pa hi nga hi chwa hi tu so a hin bol ven hi chi hi igam sung inam sung ha sat to hi chi to bang ho hi poimo mama a hi in uniform given lo hoi ta ivet deu aban le student ho hi e ho Kuki Chaten adengwa jong I future a hi in I future ti lehen Kuki Chaten khang khat hin vai po ding a hi je a tu a ho chapang hoi ta ki se mobile khang ki na hi nom isa na diu lampi tampi a hi je a chu school chapang ho ding a jong hi KSO hon chilewa le na bahara ho hi milham ho banga mo la lo ding ama 50% vet ding hi ti a hi het sa na thu phon a hin bol vi ti chu iga het theini divine se wa hin aban ki na hi
Kangpokpi Town Committee ho akona notice hungki bol na ho ga vekit leo hen Hiche Kangpokpi Town Committee hon thuso ahin bol naw ahi lo le notice ahin bol na wa hi point thum api win abailam thei pen ain sei dewa bona wang in simlo de wa hi date 10 May 2025 May ni sim som ni a kilol na dung zuya chu Kangpokpi gam sunga hi khotha tha ahi lo le in tha tha tampi satawin ahin la Hiche khotha tha in sa nova veng tha tha in sim na wa jong hi KOIMA chan phung min po sa lo ding veng khat isima ahi lo le kho khat isima hi jong le Hiche Sadar Hills ahi lo le Kangpokpi district sunga ho zo se hin KOIMAN phung mina khomin asem loading veng min asem loading hi TIPA hi kilol na akhat na hi in ani na ahi le pama ko na thilzo ahi lo le thilzo a hungji ho ade se na kolvom ho hi het team deu khat chu tu la hi nia jong hat a hin cid za chom ma mau hi alol hin na dingu ahi lo la lung tup mol so thein dinga hi kingol sa ta na tong jong tampi umji ahi ven e ho banga hi na to na khat ne ya hi le ki sem zol sil sela ki neu sa nom lo to bang ho hi ahi po ven hi za chu ipil theo anga in gas zo ham thi se lo ham ahi lawai le ni the hin zo ham hi chi ho jong hi phalna imo pi lo deu igam sung iveng sung wa jong ilut sa lo deu hi chiwa registration hung ki bolova ahi lo la Kangpokpi Town Committee het pi na beya le khanei lo chu veng sung igam sung wa jong ilut sa lo deu hi TIPA hi ani na ahi in hi chi e ho ki ven thei ne dinga kiso ahi in aban kitna chu athum na ahi le veng sunga intinin lampi ko ma cheng ho ki seina he on lampi ko ma cheng lo ho chun light bulb tung jong lew hen ngai ma veranda ai ki tun ti lo wa chu adanga chu tun na ding be se om lo hin ahin la lamlien panga cheng ho hin adi se na lamlien panga cheng veng sung lamlien veng sunga lam ki zo to na lampi na ko ma cheng ho hin a hi the ai le bulb khat be electric bulb khat be hi in mai langa in polanga itun do ji diu I koi ji diu hi TIPA hi het sa na ahin bol vi ti chu Kangpokpi Town Committee a kona het sa na hong ke bol hi in ni chi hi Kangpokpi Youth Union a kona het sa na hong ki bol hi ti chu iga het theine dewa in seu a hi in aban kit na hi le ke ho thupun ga velohan hi chi head office songpi kukilen a hi in kuki khangtha kiloi khom ti a hi in kuki khangtha kiloi khom ho a kona press statement hung ki bol hi a hi le TUNI a ki bol a hi in ahin la hi chiwa ama hon hi chiwa press statement ahin bol naw hi Kuki Council hon date 4 August ti chu August ni simli 2025 ma press statement ana bol nawa a thu sei ho chu a dei lo na ho ahin seu a hi in hi chi hi kisu amasa Kuki Zomi Council in thu so ahin bola Kuki Council ho demna sangta ahin bol ahi lo le Kuki Council ho Zomi Council area lut thei loading ahi lo la za da sei na ho chu hi chi chung chang chu ahi hi chi abona in sei le hona saw le jengin hi za chu abona wang hin sei daw hi tin ahin la chomlam thei pe na acham kim thei pe na hin sei le han May 3 2023 a patna hi Kuki Chate ibon chawa ki pangkhoma hita chu igen thein ho jong ki bangso ke a hi in hi chi ho hi ivet na hi le inam pumpi a khatna idin khom theine diwa Kuki Council anaki sem a hi in hi chi Kuki Council ki sema jong hi tribe tina tribe zo se hi chawa amina ki ji in ahin la I cho zo se in sim zo po hitin
tribe zo se kiloi khom na meeting anaki bolin vote anaki hi in hichiwa vote atam pen dung zuya chu Kuki zo council ahi in ahi lo le Kuki council ahi in ahi lo wai le zo united ti ho chu hoi japan idei vam ti a chu vote hi na anaki nei in tribe tina leader ho zo sin yata chu vote hi na anaki nei in hichiwa thulu na dung zuya chu mi pin adei chu Kuki zo council chu anaki dei su ke in hichi dung zuya chu Kuki zo council hi mi pi lam kai ding le Kuki zo chate lam kai dinga hlendo na anaki ne ya Kuki zo council hi anaki to sot ahi in ahin la tu ni a zo mi council hon noi si ta thu isei ho ahi lo le nga zat chom ngo na ibol ho hi inga de wa hi cho akidei poi ti hi aseo ahi in aban le hi chiwa ala sentence langa asei hi ahi le zomi council hin nam ko ti chu tribe ko ho kiloi khom na a pan kila ahi ti ahi in ahin la hi chiwa zomi council in tribe ko claim abol ho jong hi chi tribe ko la ahi kom ahi in paite ahi in vai phe ahi in simte ahi in chule zo ahi in hi chu ho sin thing se la ki dal ha ahi ta in hi chiwa hi tribe ko athing po in tribe ko ati na la wa hi chu ho zo se ki pot ta in chule tu le tu a apang hi khat bo o min hi chu sukte tribe kiti ahi in hi chi sukte tribe ahi in adang chu thangkhal ho hi recognize ahi po in hi za chu tu le tu a zo mila a tribe recognize a phata apang chu ahi le sukte tribe ho hi bo ahi in ahin la zo mi council in tribe ko ti a seizing jong hi chi jong hi di lo ahi ti a jong hi amawen a savin gangte ho jong mate ho jong hi chi ahi in hi chi ho jong hi tu a hi pot do gam wa nom gam talo ahi ti hi ama hon ahin hil chet naw ahi hi je a chu tu a hi nam khat zat khat su ke na dinga pan la phat ahi po in khat la khat ki tup ta pan ila khom wa hi ta chu inam sung su boy ne ding ahi la wai le inam sung ki to lo na dinga thu sei sang wa hi inam pi thulu na hi to sot no hi tin pan khoma galzo na ding lang zo hi ngai to zo ding hi ti pa hi ke hon press statement ahin bol na ba ko na cho mu ahi kin na hi abana hi ahi le foothill ho nagalang ho ahi kitan FNCC ho chu I het de wa hi in hi chi hi a thing ta chu jan hi a jong chu in a sei ta win Kuki CSO kiloi khom hon working Kuki zo CSO hon ana I khat nawa ti chu ana hol do nawa cha hi le hi chiwa ama hon a sei dung jui wa chu tu a hi chi FNCC leader ho ki mu pi dinga he ana ki kowin ahin la leader ho he ake ho lai le KOIMA aki mu poin ahin la ki suya hi le hi chiwa hi fox ho Meitei kiloi khom na CSO hichiwa leader lui pa ho lam kai na khana hi mu ahi ta jin jing ni ho pungsagi jingka lang pungsagi apana hi economic blockade highway ho ahi economic blockade ke koi ding ahi tai tia zan ha jong chu ina phone ahi hi ta chu phone do na ananei zo wa hi tunia chu FNCC hon jong press statement khat ahin bol kit novin hichiwa hi ama hon a seu hi divide and rule tai ma hi thu a sei kit na laivin chule hichiwa ama hon a seu chu a hi le zomi a hi in mar a hi in a hi lo le lu sei mi zo kiti ho hi hi chu ho to hin kito ta na kitong khom a hi in hi chu ho chunga hi I ma cha a boina ampoin Kuki zo ho chunga hi ke hon ben ka bol a hi in ahin la tu ni a hi event na hi le nang ho thil phalo bol ho zo hin ke ho zo hi thil phalo bola ningo ovin a highway to bending ho bo
hi lo economic blockade ding ho po na save ti a jong hi thu sei na ho jong ahin nei ve ti ahin la hi chiwa thu sei na wa hi hon na ding chung chang hi lo le hi chi kilado ding hi ti sanga hi aza chom choma hi gi na abol ki no vin asama naga area ho zo si a jong hi hung ki kha al nang le Kuki Chaten adinga na gen thein beb de hi NC Hills a hi in Nagaland a hi in Hiche ho a hi Peren district a hi in Hiche lang ho a hi hung ki ban hen lang National Highway 2 National Highway 37 ti ho hung ki ban le Hiche wa chu Kuki ho na gen thei de hi ti lang zo a hi gi na to bang zo a hi thu a hin so ki na ve ti a hi in hi za a chu Kuki CSO ho kilol na dung zu ya hi Jing ni ho pungsagi jingka lang lehin ben kiko pen a hi lawai le hi chi economic blockade anako pen chu chi ha pi dinga hi phasa a hi tai chule avenga numei pasal hi ta chanu ta chapa ho josi panla ding dan ho jong chu hoi ta so do na ahin bol ta win jing ni ho apana ki panding a hi tai ti pa chu he theine dewai ga se wa hi in hi chin chunga hi alang khana tu a Kuki CSO hon ngo na ana bol teo fox atiu ha FOCS kiti a kiloi khom na ho hi chi ngo na bol hi adi poi ti a hi press release ama hon jong TUNI a cho ahin bol kit no win ama hon a sei now hi abona hin sim kit lo deu a hin la working committee of the Kuki Civil Society Organization T hichi hon thu na hin phon wa hichi wa fox a leader pa na hichi wa fox a leader pa ama haita ahi wanga chu TH manihar kiti ahi TH manihar kingo na chunga hi thildi lo ahi ama na hin ngo hi thildi lo ahi ti ahi thupon ahin bolvin ahin la ama hon asei na khat hi point neu khat ka kot no min na hi chi hi iga het thein divine se wa hi FNCC hon ben a bol wa chu a point ji u chu ipiham tele Tiger Road German Road hi chu hi Naga area thei ponte chule Kuki Chaten poppy plantation na bol ve ka gam sungova chule SOO ho suspension of operation SOO ho hi a kem ho Naga gam sunga na koi go ve ti hi chi point thum bo chu Naga ho chun asei wa hin FNCC ho chun asei wa hin ahin la tu a hi Meitei hon hi chi wa press release ahin bol na wa asei hi velau chun kei ho khut nung a hi poi athi wang wa chu FNCC ho thu sei sanga detail zo a hoi ta seu cho chiwa hi ga velau chun ama hon hi chiwa asei na wa hi a hi le Milong ho gam sunga hi German Road Tiger Road thei pon tin chule lam lien ho chong hi drugs po na Kuki Chaten na ne yu hi ti a jong hi hi chiwa hi asei kit no hi in hi chi keu chu a hi po in tu a hi SOO thing noi ho hi tampi hi chi lampi a hi sang khat lang Naga area a koiding to gon na ne yu win aban le Naga ho sunga jong hi I chan ham khana agam nala pi gove ti ho aban le mail hei pau hello hi chu ho illegal migrant ti chu Burma a ko na hung mi he mo jong hi tu a hi chalai mun ho a hi na koi gove hi ze a chu kinom loading hi ti ho chan ke hi chi wa hi amon an sei no ho evet na hi le tu a FNCC hon ben a bolwa akiphin nawa aji pi ho sanga chu detail zo a hi chi wa hi ahin koi do hi chi a hi ai le chun ama ho khut nung mong a hi ti pa chu hoi ta hi che wai ki chin zo ama ho in ki chi sa ta thu a sei wang wa chu
hichilanga athu sei pau hi ivet na hi le FNCC ho atil na sangova ho zo FNCC in anapon do zo lo ho zo si zong tuni a hi ama hon hichilanga hi ahin phung do vi ti pa zong hi mo ai in ai pi chu seu zong le tu a hi Kuki Chaten kilol na dung chui wa chu Jing ni ho pung sagi jingka langa pana hi ki panding ai tai ti pa chu isu melo deu hin tin tu hin behind the truth ti holoi hi chu holoi in zong alang khana in zawa zong i sei tawin ke hon na thu a hin phon ho zong chu i sei tawin Kuki Zomi Council hon thu a hin phon naw adem ban wa zong chu tu a chu ivet na hi le milong hon Kuki Chaten ki zot man na lampi a kha pi wa zomi mar me zo ti ho kal ha pi diu na hi vi nang ho na zaw po ve ke hon Kuki zo ho a ding bo wa lampi ka kha wa hi ti a sei na chung wa hi ama ho in a hi ka hi tam ti a hi behind the truth ti ho loi hin hita chu press statement a hin bol kit vin tu ni a chu iga vet na hi le za chat zong ji in hi chu ho I bol ji wa hi min ei noi si a hin brotherhood of Naga and Zomi ti hi zo ama ho bol hi chi to bang politics I bol lai se wa hi ini au tu di hi aji chu tu ni chan ge a Kuki a hoita dinga pang khom ho dinga chu boilo Kuki a ko na po do ding ki go a hi lo be kisim ho a ko na hi gen theina I chan ham khat I to de chu Kuki ana po do nge a hi le I chan ham khat ana gen theina ding na la sam na ding na gam hung neu ding hi ti pa hi I ke no ngai chu tu ni Kuki I ki hena sa a Kuki a ko na I chop do go te hi ei ho dinga thil phalo hi chi to banga press statement in bol ji wa jong hi email ma hovin I chan ham khana ei noisi a hi lawai le I chan ham khana Kuki Chaten ki to po vi ti pa chu hi chi wa ko na jong a het ki no hi chu I za chu a hi the ai le ka nam te ho I chi I pha no hi tai hi ta hi ei ma ma tho a self style thu so bol ho hi inga phan wa hi tai hi cho hi a hi the ai le inam lam kai ho nong I kha u ngai tu ni a government recognize zong hilo inop nop min ikivova inop nop min ikisava hi chi to banga press statement ho I bol wa press release aza chom ma mi muding mi ki pa na ding a hi lo le email ma ho pansa theina dinga hi chi to bang thu I sei ho hi ai the ai le kanami te ho inga wa pha hi ti chu iga sei be hin tin tu hin the Hindu article a kona ga ve kit lo hen Thadou tribe langa honglut kit no hi tin Thadou tribe sunga Thadou in pi Manipur kiti ho loin Meitei ho to chamna sema chi zan hi a Meitei gam sunga galut ho loi chungchang hong he ding ai ta in hichiwa hi ama ho in chamna sim ding ti a chu zan hi nisim gu agas a chu Meitei gam sunga galut nova pun kisil pi na ho jong aza ana bol wa hi ta chu pan anala wa hi in hichina chunga hi mi tampi adi sena Thadou group ho hin zat ana savin hichi channel report ding dan ho a hi lawa hi le mass report bolo hitin bolo hitin su sit pi hitin ti ho zo tampi akizai na hin la a ho de boy phana sa vai le nang ho thu ai aban le hichi keu chu hi lovin Kuki ka hi poi ka tiule ni ta san povin tu ni a hi ka lut tawin Meitei gam sung ka gachon tawin aban ipi ka bol be deu ham ti ho chan ge jong hi kampawi ne yu chu a hi le hi chiwa pi sema chi Thadou in pi Manipur ka hi ti ho loi leader mi som le sagi mi e ho hi galut nova pan agala ova akichai phat nova hi hung kinung le ding athi wa hi la agari ho zo se mi pin Meitei tian akhet sit pi uta akhet sit pi phat wa chu
in zo khat le hi cho loi ipiham khat hung so han lang hi le Meitei ho ilel na deu tampi hung ding hi I pau lel na deu tampi hung de I mo na deu tampi hung khading hi ti a chu anakinung le ki nova hotel meeting anei na hotel classic hotel ati namuna hi anan nung hlut ki nova hi ta chu a hotel jing jong hi apolanga port sa lowa sunga hi a hen cha wa center police le state police ho ki thua tu a hi agat jengo a hin la hi chiwa press statement hung ki so kit khat Thadou committee community international kiti mena hi press statement hung ki bol kit cha hi le hi chiwa Meitei le Thadou win peace chungchanga to gon anei ho hi strongly supported ti hi cho ke hon na sata in ka support no vi ti ho chan ge athu hi sawa hi in aza he aji event na hi le chun any Kuki tribe ho hi na sata a demo na sata a challenge song a bol hi ta chu tribe khat nen tribe khat hi ta e ho Kuki nam sunga iga ki dem ji pau hi event na hi le na ki sain hi chu ho hi a hi the ai le a koi chu mi mo han la a koi chu nieu han la a koi chu lien jong le e ho hi ta ikizum so ji pau hi ipil naw a do ji ekati ai mi ei noi se na a hin hi chiwa hi a ching na hiam a thim na hiam hi chiwa hi do ji a hin hi za chu hi jo hi I ha bol lo wa chu e ho dinga dam theina hi zo dinga hi KOIMA e pa chadi puntin KOIMA hi chi na so je a jong hi nang hi ti na hi ti hi eima mo lo a hi in hi za chu a hi the ai le hi che ho hi bol da le hen bang phading a hi in international ga ki tikit na lai aban le hi chi chung changa hi the Hindustan ma chu ga velo chun the Hindustan time ma article hung ki ji kit na cha hi le journalist khat hin Meitei ho officer khat senior officer khat hi agadong en tu a hi Thadou in pi Manipur ho hi nagam sungawa chamna sim dinga Meitei le Thadou ki chamna dinga thuseya hung ho hi nang hon house arrest na bol ham ti a hi thudo ana bol en a hi le hi chiwa senior police officer pa hin hi chu reject a boleti so ti chu ke hon house arrest a ka koi po vi ama ho hi a hin theina deu a safe theina ding zo a chu hi chilai hotel mona hi ka koi a hi bo vi itiam khana ke hon hi chi house arrest a koi lengun hi ta hi ka gat lo di wa hi a hi lo le hi ta hi ka bol lo di wa hi mon zombie a ka sel di wa hi ti ho a sei u chu tu le tu a hi state force le center force ki thu a ama ho hi a safe theina dinga hi chilai muna ki koi zo ai ti a hi senior police ba hin media ho hi nga hi ta chu holem na anani ti a hi in a hin la tu le tu din muna hi event na hi le Meitei ho hi a thisanu phul jing a hi tai hi ta chu I ati le Kuki tum na hat kanina ti wa TUNI a hi nom tai gam sunguwa hong lut no wa ki ho pi theu ham ti a leader ho jong hi I chan ham khan ai a phinova mi pi hi leader ho talo se pai talo wa hi tum ke denga ki go jeng wa hi tai a hin la TUNI chan ge a hi Thadou in pi ho hin hi ta chu pan ala jingovin hi chelai muna hi a safe theina dinga chu apam langa pot lo hi la chu hotel sunga hi thipe a hi ta chu ki kul khup jengwa hi tai ti a hi Thadou in pi langa leader khanin report a hin bol dan dung juya chu a hi le tu a hi Meitei hon ke ho hi ka hotel hun namuna ko na hi pot jong e pot sa ta povin akom la na sanjinga jong hi pot do ding kot hon ding na san ge jong hi aphal povi ti ho chan ge hi report a hin bol hin alang khana chu event na hi le Meitei hon wang I chan ham khana lunghan na nei na win te ei mi hon jong I chan ham khana lunghan na ki nei nan te hi jong le I mi I sa khat hi na zala chu hi chu to bang thu so iza ki na hi le chun I lai na kit I deep dap kit ta chu
I atile dam sela hung pot thei dong TIPA hi lunggel ki nei kit pai jing chu hi chi chu I thi san ki mat na khat chu na a hi wanga tu a hi Meitei ho hin hi chi lunggel chu I ma cha nei lo chu hi chi wa hi lam za thangin a lunggel phat lo ji a kipil sa je a hi chi to banga to gon anei le tu a hi ama je a mi izat ham khat tang den he ta hi chi hi ipi hung so ding ham ti hi ki sei thei ta lo achung wa lung hanga ana peng peng hon jong tu a hi taw na thum pi dinga ki gong kit gam ta hi chi chu a hi in Christian hin kho a hin la Meitei ho hi pathin hello cha te a hi ji wa chu ipi kilo hen lang kitchen tel jong le ama ho chu lungkim lo de wai hi ta chu a hi ja chu tu a hi ama ho hin hi chi ho te la ko na jong hi puido thei ta lo a puido wa mi khanin ipiam khat hin lo kha ding hi kicha a ama hon jong hi chi in sunga hi ta chu a hen den jeng wa hi ti pa chu niga het the ni de wa in se wa hi in aban le hi chi chung changa Thadou in pi Manipur kiti akimin vo mi som le sagi ho to gon ho hi Thadou in pi general headquarter in thuso ahin bol kina nam pi te hilchit na atia hilchit na ahin bol kinu chu tunia ahi le hi chiwa hilchit na ahin bol chu ipiham tile tunia hi chiwa Thadou in pi Manipur kiti a kimin vo mi som le gup som le sagi kiloi khom na a Meitei CSO za chom to chamna sem ding a hung ho hi tunia Thadou in pi general headquarter in ka head pi povi hi chi ke ho head pi na ima cha pangpun ke hon ima cha head pi na zong ka nei povin mopu na zong kala lo de hi ti chan ge ya ain so chu ama hon a sei be ki na wa chu a hi le ke ho Thadou nam sunga Thadou in pi general headquarter head pi na noya kiloi khom na sun chu a hi le TYA TSA TWA TAA hi chi ho ti lo wa hi ke ho Thadou hon kiloi khom na dang kanei po ve ti a hi ni chi wa hi su the na jong a hin bol ve ti hi cho aban kit na hi ga ve lo hen Thadou student association ho thu phun na le KNF hor KNFN hon hilchit na ahin bol now su thin na ahin bol na ho ga vekit lo hen zan hi a hi chito bangalam za thanglam kaina a Thadou in pi Manipur kimin vona a Meitei ho to ga kimu je a hi pu hen kai na pu hen kai hi anaki hol mo ahung ki hol mo phana chu zan ha pa na ki hol mo ta chu a ki hol mo phana hi ama hi social media mangcha hi mi phabe pi hin aza chom ana seida noi chu ama jong hi aga zawin hi ta chu Meitei ho to ke ho na jong chu ama lam kai na aga ki movin hi ti khati ti hi anna seiwa a hi le hi chiwa aga zaw je a hi KNFN ho hin ana puido vin hi ta chu ana puido vin tu a hi athi hi dingham a hing hi dingham tu ni chan ge a he ahung kinung le nai poi ti ho chan ge ana seiwa pu jang boy kip gen ama lam kai na a hi ahin puido hi ti ho chan ge jong gi social media chu ana so chu hi chi pha na chu KNFN go allies Kuki kiti information and publicity a kona thung ki sodan dung zia cha hi le hi chi chung changa hi ke hon i ma cha ke het pi po vi ke ho ka zaw kha po vi pu jang boy kip gen kiti zong hi home secretary a hi in ama lam kai na a i ma cha a ki bol pon ama hi lam kai zong a hi pon home a hi bovin hi za a chu a hi the a hi le social media a hi chu to bang thu sei hon na hong ki su che de wa hi hi chi agang theilam pe na hong ki su then de wa hi a khoti lo wa hi le na hong ki holin tin a hong ki hol do a hi le ata to a got na ki piding hi ti a jong hi KNFN ho a ko na jong hi thu so a hin bol lo cha a hi le hi chi a hin so zo wa pha chom khat zo wa hi TSA hon
thu su ahin bol su then na ahin bol ki ta thu su then na ahin bol na wa chu hi le 6 August 2025 ni a pu he kai chu lam kai hon ke ho pi dingin infal khopi a chi na a chu Meitei CSO ho to meeting anei hichi a chu a chi e ti a social media a kimu ji chun nam gol hang hole TSA Sadar Hills lam kai hon kimu pi chule athu hi phate cha do dinga hi anaki kowin hita chu Thadou in pi Manipur hole mei lei CSO meeting a zaw lo dan het chit a hi phanin TUNI a chu ahungkil ha do ki tai a ina dam selin ahungkil tha hungkit tai ti a hi ama hon thu su ohin bol ki taus hita hi thu hi aza jana Meitei ho ise wa ei ho Kuki Chaten jong adi lo pp a hi lo vai het chet lo pp jong tampi social media I the ji wa inam sungu wa hi boina I chan ham khat anarhung manji cho hi chiwa jong hi inam se pai ho KNFN hon jong hi ta chu lung ning hi hen lang lung lien ta na pang hi hen lang koi ham ango ti hen lang hin bol jing hen lang le inam sungu chu I chana na sang do ding hi ta a hi le TUNI a TSA hon hi chi to banga chu to gon ane wa hi le a in ko ho phate ta vai ha mo ha na hi ta chu thil I bol pau hi iti seiding ham he to lo ba thu sei ho a hi in a hi lo le thil I bol teng ole phate ta thil I bol ji lo je wa hi inam sungu wa hi ki het khiel na neu cha cha jong hi tampi hung ji a hi ti jong hi ki sei do nom ki da hi aban le Haokip People Council hon jong thu phon a hin bol ki ta ve na hi chiwa Haokip People Council hon thu phon a hin bol na wa hi hoita ana veleu chun 27 April 2018 la ya pu Haokip Chate ho hi Thadou chilha ka hi po ve kiti henan kiti ahin ti ahin ichiwa ahin hil chen wa hi hichiwa hi HPC General Headquarter in Jong 23 July 2020 a social boycott anabolu ahin hichiwa hi koitabang Haokip chapa chanu phung kilol na zuilo a ma hi le social boycott ki bolding a hi tia ana phone dung zui wa chu 2020 23 July a hi social boycott ana bolu amin ho jong anata do ben hichila a hi vet na hi le thu hi hoita I khol ting le hin thil hi a hi lo cha hin pan ila dan wa hi akilang akhat na a hi zam khomang James Haokip tu a Meitei ho to ki ho cho hin aban kin a hi hau kholen Haokip Amazon hi a hi in abana athum na a cho hi le Michael lamza thang Haokip Amazon cho a hi kin ni ali na a hi le thang min len Haokip hi kit a hin hi chi ho se hi HPC headquarter hon jong hita chu boycott ana bol sao chu ama ho hi Haokip phunga ko na boycott ke bol a hi tai ti a jong hi nisim I khat tu zan hi ti ding hi tai nisim gu August 2025 ni Wednesday ni ho a jong chu Meitei ho to ga kimukit no ivet na hi le tu a thil dan ho hi hoita ivet na hi le a phungin jong apom lo anam ma jong kisim tha lo hon tu a Kuki Chate su min sit na ding Kuki Chate Kuki nam sunga tribe khat zat chom choma su ke na dinga to gon kinei dana hi mu a hi hita hi Haokip chanpi a phung bulpin jong hita cho akilol na dung jui wa boycott an bol sa ho a hi vi tu chunga hi chita banga Meitei to chamna sem ho hi ti chu mi pi hon hoita
thil ho hi in su di lo teng le hin ilunggel ki to ji lo hi ei ma lunggel ki seida na hi igel khajiwin hi za chu I het thim na diwa hi cho zo seung ki hol do a ban bana in se wa hi in tu chunga hi chewa Meitei ho to ki ho zong hi Haokip ngen chu Haokip a hi wang wa chu Haokip kilol na Haokip People Council in boycott ana bol na sa ho hi che ho hi a hi win chule Haokip hi HPC ho kilol na dungzuya chu a hi le Haokip hi Thadou a hi poi ti zong hi min hoi ta phon do na nei chu a hi wanga TUNI lamza thangin pan ala dan James le lamza thangin pan ala dan hi Haokip zo se hi Thadou a pui lut go dana hi chi a hi in hi the han lang le TUNI hi eima tribe hi kisu tu mo hitin pan la khom zo leo hen ki to ding a hin TUNI KZC ti banga hi KZC chu alam kai ho zong hi ga velo chun tribe chom kiloi khoma ki phui chu hi chi na san hi ilam kai in pan ala na hi ito sot thailo wa hi chi hi idop san thailo wa hi le chun ei ho dinga ki vai po na wang chu hung ha samo mong ding hi ti pa hi niau cha iga ki hil chit theinaw a hi lo vai le I het thiem lo na ho a hi lo le ilunggel mai ki sei hin te ti na igel khil lo na diwa hi ta chu approve ho ta aban na le khaung ki so ho ta hin I vet la na ho in nei naw hi chi chan chu hin tin Meitei police ho hin TUNI Thadou in Pi Manipur ho house arrest a hi lo wa hi le ama ho hi ki man a hi ti ki sei ho pa hi nasata in adau da lovin a hin la ama ho sunga jong hi boina lien ta min tu hi hotel maina sana jong hi puido ngam lovin boina sang ta hong dun kha ding ki cha na hi ama hon jong aven jing wa hi ti pa hi het theine dewa in holim now hi chan chu hin tin TUNI Kuki News be zo se na chung che win ka ki pa in bon chawin pathen in phat theina bo jing taw han